Enti John Mahama kwasi ampanyini uni twa asere wate aboa nchewe John Mahama wo ye kwasi abema wo tantan jimi aden ma jimi sa NDC fo mo aden ma jimi sa monko ama mamuo kankan akronfo aban ajimifo entro na ahye makoma ma kwasi ya bi ba ti se Kevin Taylor bema ho tantan ti se chimpanzee bema why said yabo na pampam twede bema ho tantan na bema wasise one ne nkwase ya mabegu Ghana na wo sponsor omo no omo da presidential residence onye odwan a enti the omate Twene Jonas abe class His Excellency the President John Mahama efanse Mahama abeka say Ghana for no mo ye Nigeria must go. It is an illegal, it is offense. They should stop it. And yes, sir. Or Bema Fiam, what about Tuesday? Yes, I need on that note, Twene Jonas abe class with Mahama. No, I send a package. I'm a Kevin Taylor. While fire Kevin, that's Adena Mahama. So Kevin Taylor for Ghana Hanu. Now face ever funny face any Vanessa Mata Cambo no. Twene Jonas abe fire Kwaku Manu. And I was a man called free. Oma Cambo na a mistake. And I Kwaku Manu aye. I have Penyah broke media. Mess was any demo. Obe like video no that my subscribe button some click the notification icon please update na better why dia mama e wo comments as message so baso no achieve no for so enya bi ache it last week nim an ya say His Excellency e make a statement as a statement o make here no nyina ye Ghana for na o mani abre say Igbo must go Nigeria must go any ade ade no o make a statement for them and what they say it is an offense to protest against the Nigerian community in Ghana here your offense. Your offense na me so mu a wo so be yase your offense so betra Ghana ha na wu Nigeria ni wo Ghana ha so ana o Nigeria must go Igbo must go Nigeria must go all because of the Igbo king in Ghana. Mahama say your offense on that issue no and then Twene Jonas abembe no fans fair in fact we di Mahama Dumaki kebi party a kire no enti John Mahama kwasi ampanyini uni twa asere wate aboa nchewe John Mahama wo ye kwasi abema wo tantan jimi ona ado kwasi akoka ti alatafo ni say wunt ai ma omuntie Ghana fo na o ma me deport wo mu bia nti o metimi aye de ompe ombe koso aku o maku patete o maku Samuel ye boa wantimi ahunya nsa anka se o sisi anu alatafo e bia di nti a Ghana fo boafu ni say mo ba Ghana na mbetena odi mu kum nipa rough enu nti nipa kum no mu nyai se man nyai dia mesisa makomkrom da bi wagimi nhufin NDC fo mu ni twasere Ghana fo ne to abama wa na se alata fo ne to abama am John Mahama uni twasere John Mahama aboa nchen John Mahama odwan John Mahama kwase bi ba John Mahama aboa ba John Mahama jimi fo John Mahama nantwie alata ni bi obeku Ghana ni bi amema krom wo yufufu akọhwe na kuni bi me ka kire wo se wagimi akwase ya ye to abama se besom alata fo na besom Ghana fo kwasiafo we kum nipa o manum na ye wo mampanyini jimi a wajimi ayeso odwan mampanyini o ya aboa bekanya nsasema o mentimi ndipoto alatani o ya aboa John Mahama o ya aboa kwasia wo nua ana oba na alatani akuku na nkebe ode oba na ne wotantan no ni ti se sunsum nua no so oba na ne wotantan no alatafo akuku na ebe ode alatafo koku ba kwasia na abe ode jimi kwasia bi ba tse John Mahama aboa ba kwasia ba mfa so be na aba so jimi kwasia bi ba tse o alatafo no omu hia chen Ghana fo no aden we jimi sa odwan me kwasia bi ba John Mahama na ntwie mu enti se o da me hu se alatani aku Ghana ni no mema Ghana fo na akuni bi simple kwasiade na wo yato abama jimi wa jimi sa ade ti awama bokofo ntafo oku Ghana fo untimi nkase wo na alatani su firi alatama mu meku Ghana fo na bekanya nsasema a wo se ai untimi nya hwe emfa ho me na Ghana fo no memfi o mamfi o mo mmra Ghana na ai me protect alatafo mo Ghana John Mahama uni twasere kwase bi ba tse wo junkie man jimi abuaba adena wa ma jimi sa NDC fo mo ye kwase afo sa adena ma jimi sa ye nanano ma chichiri kuro kama to ekura ya chichiri edentina ye nanano di freedom ama ye na freedom no NDC fo moa mo ne John Mahama jimi fo pese freedom na boye
alatani kwasi ampanyina na sesi ama Ghana ni bia ba brocha ne pam because mo de alatafo mu abegu Ghana ho na mo de passport ama mo no mu wi abrofo ne cars ba Ghana enti yesi ano ukọ obi aso Ghana ni ye criminal because alatafo mu an kura Ghana passport ye be chi omu nyina na omu ya Ghana fo ukura Ghana passport e chi wa we Ghana ni o romanically omu mfa se wontimi nkatwi ana otitwi ukura Ghana passport a enye Nigeria passport ana anye Sierra Leone passport no de we Ghana ni aden no majimi sa NDC fo mu aden majimi sa aden majimi sa NDC fo nkwase fo aden majimi sa John Mahama aboa nchewe utise kukuo wasia biba menum beko opposition mo be lusu asia mo ba emfaso ba ni nya free mo so mo ba emfaso ba ni nya free mo ntafo nkwase fo we akufo adu traso 8 years o man timi amfa mra nhye mo nsema nkunkum nipa mo nko ama mamuo kankan insecurity adechi anipa yekum nipa wa ha yekum nipa wa ha nipa yira wa ha aden majimi sa ankwasiafo sa na ebu oman aden majimi sa na ebu oman hospital amayi nurse fo ni doctors nyina de omko strike na mu disika ni tua sika ma bloggers nkwasiafo amadadi lumba kwaku na anu ya dada ka di ko ye nya nurse amana hwe no wu ye di ni chini hospital bed ye o at the same time dadi lumba so yare ye di na chini hospital sa ye nya nurse amana no wu yenya doctor no wawu kwasia sa na ebu oman jimi fo sa na ebu oman enkwasia fo hospital has to run 24 hours no matter what I was a hospital running 24 hours da bi mu de ma jimi mo sese sika ni nyina de ma bloggers jimi fo Captain Smart mo jimi fo o mo nyi sika ni na mo ntie me ntua nurse fo emoa Accra to Kumasi road where kwan no de aya ekuma anipa accident kum nipa left and right sa mo ba mfaso ben na wo so Jimmy for obisi dollar is 10 na fa kwasi akọ dollar na mo dada boga for say 10 on bedru Ghana wi a omo kosi san 14 na da bi o ma fra mi bedi matem mo nya akronfo ade ne 14 am fa 14 say da be ya nipa na e board ya ne budget say 14 mu twan throw social media say dollar ye ai mo top cement 80 series boga for e bedru Ghana mo ko top cement 150 140 130 no ma fra mi di o ma temo no mo boa enye 80 series bi akronfo aban ajimifo entro na ahye makomama entro na ahye NDC fo akomama entro enkwase party nya dwomama ne odwan ya untimi ntua next na Kevin Taylor ne wo se achechede kwase bi bati se Kevin Taylor be ma ho tantan se chimpanzee be ma waye se de yabo na pampam twede be ma ho tantan na be ma wasise one ne nkwase ya ma begu Ghana na wo sponsor omo no omo da presidential residence onyo odwan ya kwase ya santimi amekase ye nto aba ma ho da bi bekase ye nto aba ma ho na de akufo adu antimi anye no yeni ye da Dubai ya wa Jimmy Krachen obia obi si John Mahama won tetem ni twa baasere one time ni twa baasere alatafo okum nipa kura no wakokata alatafo achi se Ghana fo no mamuntie omo Ghana fo demonstration omo ye no mayentie omo na alatani bia mra na alatafo muntie miye Igbo ken kwasia tie miye ye kasa obi ye kena obi ane nana ne papa ne maame abachichiri kuro ne nana no mabachichiri kuro na omo nyina awu na oni wiase na ahini ato no na ye na ye ohene enye kwase mpanyini te se wo a ufri alatamamu aba na John Mahama ye kwase anti wabeje o bribe no protect wo Ghana ho na wo no befre wo ho ohene kwase ya wo se ben ne bedo asase wo Ghana ho wuni ben ne bedo asase wo Ghana wanya o Jimmy na mkoso ku Ghana fo a me donyame John Mahama ni se wa Jimmy amema Ghana fo na be kumu na Ghana fo kumu a Ghana police ni bi nima onkochi Ghana ni bi se waku Nigeria ni ka obehu de meye no mema ya bone ma me kra ka ho se Yohonu ni Jimmy amema obi akuku no se wo se wa Jimmy a se yeku police yeku Ghana fo na wote wo taxpayers money o jisika anopa wi anwumre wo fin
ye tiaka untimi nchi criminals we na alata form wo nkogu prison aboa police no ye ne sen kwasia uji sika ye tiaka uto adua utifika mu free udidi free uni chasre Yohonu ti Mama ne aboa so ya aboa kwasia nana agema o se Mama is selling the country to Igbo people anya adwuma o memani so a ka Mama no kura be wu ka me obi akuku no masa me kana kura kire no ko no be wu me kana kura kire no obeti isa alata fo kum nipa 5-7 na ekwa me obi aku Mahama no na fe owu ahwan na onya abroa na abroa me control se we mut am yasisa o nyina kom krum ya Mama kwase ye no nko abese o man na not wi ase ye den na me akuku no masa me kana kura kire mo ntimu ma mo pa wo Yohonu ni jimi dampare ne na mo adan na onsisa ne onfa ni wachi na fe no kwan a ofa so anti criminals no onfa ni akire na on kire mo adwuma na jimi mo se esika kwa na ntafo mo wa Ghana ho jeje time mo guo kufo time mo guo mo ntimi nku obi a o mo nko a mo ba ya jimi nti o mo timi ba kumasi be kunkum nipa na mo ko free o mo timi kokro bi a wo na no asi a o mo kokun nipa 15 guo na mo ko free na mo ntimi nchi o mo o bokufo nkwasiafo we o but akufo at the time omukun soja ni ba ko denchiro boase omu chronic sosin boko bam omu osika che boko bam denchiro boase for much to good for so many years askafo nko almost akufo ado sisa omu nyina kogu prison na ntafo omu we boko ntimi la unload omu nyina ngu kam ko prison we ya boa kwasia bi ba Mama we ya boa e kana kwacha se ni da alatafo no akọ endorse omu se omu mre kromu ono omu ku Ghana fo Mama nso be wu memo obi abeku na ye draw so we jimi akwasia sa na ebu oman jimi unfio ate asia ya to abama wana latani na to abama huni twasere jimi fo asia aden we jimi sa obviously funny face you reunite with their mother Kwaku Manu mempe jimi oba dwamanya bema achina bema na fa ho abodam ukofa ne sa ne bre bema na obema dam na sa ba oba edwamanfo a there's nothing can change that o ono oba before say obeba dwaman na so mpe bema ne bi o enti se bema da bi akoti na ma odidi nkofo ti dwama ma edi ansansan dali odidi tresbo achimu didi we mu na ste oda so pe ne yire no ope lodi na no da bi oba okoda so obi ni na odo bia ni wo ma woni ne bi o enti e wo se mo man ye parenting omu parent like we be fa akra na ko he kakra we be fa akra na ko he na obi antena ne baby because oh yes oh be man daddy lum oh be my friend funny face dam na sa ba because obi be sa be fa na ko di no on na mecha no on se Ghana ni ba no ono onima odo ne de sika nti se woni na che na se be ma bi man sika pe be ma na ko akodi no sa na Ghana ni dotie omo Ghana ni ba no on ti say nanka ombeku omukunu daddy lumba nya nipa da sani na ku na nkoda so ne na mo na meche na na chempo ene ko fa daddy lumba be wura enwum tuom ai high life na chempo no ne na mo wan na ku no nya oba bia nya na dwuso ku no ne na mo ba dada kedi no oni daddy lumba ni nyina nto kwa back to back entina na bloggers ni di jimi abetena say dada kedi awu watena wiase daddy lumba age ne shine sa wewu a obeje shine no so another daddy lumba nso ko wu age shine na san free daddy kedi ani eye twa ho no mo ko saa na mane poison omo entinya e ma asema nka daddy lumba otiase enti e ma ne de omo no de omo pay ya japade ani sika saa na Ghana ni ba te onti se buroni a ono no pe because of so person no build the life together no dabi Ghana ni ba de opa mo bi mani sika sisi a obekra ni kunu se okọ ayefro ana okọ pet bi ase no akoda wo so anti saa na Ghana ni ba te anti so bi agba adwaman mani kunu afa ho abodam funny face fa ho bodam ani se wo na mo se ko join ni together no eye oba ni osuban anka funny face no ommodam nka Vanessa no nkoda ma obi nkodi no ma funny face ti mom tie ya mecho no oba osuban no oti ufi ada bia sumdwe nko a be ma no enkasa ma ne ma bontimpo da because be ma bubefu oba na obi kodi na otifon so frefre be ma foforo eye bibini ba life no no oba brochire a obehu obefa bibroni a ntiram ka che se ace ni yale a eku Ghana foni na bi ni han because ko ware broni ba eno ano no
o wale India ni ba eno ano no o wale Pakistan ni ba eno ano no o wale but o wale bibini ba nko ade a da bia na simasi ayesi ama ne yire na simasi kura no ne o hwe ne yire chen na simasi kura de obeya ama ne bia na ni so nya se anka fera makafi okoda o se di black nkodi no fela makafu ena medical so anya ge na san fela makafu ni ya oda bia obetwa akutia o ti ade no ho ye bo ho ka o se o mpe oni di black sheep club bon tampe na di black bo dogi na di oba warefo na nkuru ne oba etifie no oba warefo na fe be ma no awali ya aba ko ba bia da bi eno so ontime nko da bia na oba akutia Nana Kwame was Twene Jonas for president. Yes, me be president. Ala tani bia ni obetimi akuntontom kura o Ghana o. Me donya me na dwomama de se odwan fa so bia ni so. Nyam betua ne ka na menim se wagimi si anka aka se me yato aba ma no. Na ala tani kwase ampanyi te Ghana o kum nipa mienu wantimi adresse. O sa to ofre no ho hene wantimi adresse. Ni nyina o. Na Ghana for a demonstration said Nigeria for nkom krum no mu kun yedodo a. O do kwase abetra se o afre na ji ya mampanyini munka makoma ntum nyam ka kire nkofo ne se Ghana fo ne yam aftok o mun yebi deport obi a na dwomama no na ji ya fo ne ku Ghana fo na memo obi akuni bi masa na e drodro masa so so wajimi a odwan ye to aba mo munsua abroni Trump o ma mekum nipa o woni nam kromu akra wo chi wa deport o immigrant ongu obi a o onye ehwi eno kra ye chi na deport no o nam ha din di omo ya immigrant boni a odi na anu an se o kwahihye ka o California sa onye ehu ye china deport no ye nko an ekuro ye jimi to the sense ya malata for di edin ebokro no ewie nipa o wiase because mampanyini ni aboa mampanyini ni aboa kwase mampanyini we yakoto abama waba mfase obi ani so Ntimun kanche Yohonu ne Mahama no so magimi ame abruwan de men kana sem because de onim de ekoso wiase mo abruwan men kana sem Mahama ne Yohonu no kwase afom no o na ese o man no o mama ni pakum left and right ba bia be fa bi obi kokun no eye Mahama ne Yohonu kwase afom no man suanya nsam ne o be wu stop people wase afo adan magimi sa ye na no ma chichiri kro kama nice kro na masisa nkwase afo alatafo ye ko mena na ka kire me o se ye ko nkofo ni krom no omo yahudifo omo kungana fo bebrewe physical wa ye japade oga Nigeria bia na o mapam na o mafa udi agro omo kun police fo ni ade nyina ta o machi Ghana must go omo bro ye nananom sa anti obi ono town nanano ede na chese odi efa jimi pretend se open asem o ye ni papa nka wo nananom ko omo krom omo pam omo enti sankofo we mu no omo mpabi yasem nti die nti na dwomam wagimi se omo sika nti taxpayers money na mu wia na sami jamfidi bi atoto cars akese no ni nyina nso mudi wodi bi ya oba boxing kwasia ni nyina nso di ala tani aboa kro no sika scam sika odi amount jimifo na wo no value Ghana na ye de wasi so asemampanyin ni se kwasiafo we ala tafo we nti igima mu ntie Ghana ni bia na won deport obi adwomama oni twa asere wate kwasia bi ba se o jimifo junkie man o fui o jaime obi su Jimmy se Kevin Taylor kwasi Kevin Taylor obeda nya views a chem Jimmy ma de no omun show real time views see ame o hwe me nipa more than 20,000 ever me ka se be wie na 100,000 views Jimmy I don't know 100,000 views who o ma ha 1 million views no because ma de any that under review obi ame 1 million followers ni obi a ono ni followers go and half a million o ye de me yepe kwasi ade ho Ghana why na nim se Twene Jonas se popular che obi a every day be am trending non stop over TikTok abeshi am over here Instagram be he na abefa wunshi am why na so what Ghana was on the phone with the whole week on me video so that impossible me superstar me fame nya bi ni daddy number de no me de ne non stop fame superstar over trending na ntwie ana no me kire 38 million views me video ba ku sa views no na hu bi da we are then Twene Jonas is the most powerful because of the truth. Me cannot crenya fe na me kwaji obisi kat say Kevin Taylor boa na Mahama na hwe no there be I take care of myself. Enye me depend on politician Jimmy phobia. I depend on my own self. Say me pesi a build the system papa to said ye ya build kwabrani a build it on kruma oba bedrum na say onye kwadwofo nko you gonna be alright.
kemtela Odwan no onim nyansa nka ote abru chance na me ba mfaso obi ba no so nka dwomama aboa na ase taxpayers money de hwe no meti ase me de Ghana sika na yere apu iska nana kwa me o say Malik is using 11 cars convoy to go to church yesterday. Na me kan Jimmy ya to abama mumu nkwasiafo ntafo Jimmy fuwi mo say yesika ni nyina de to cars ba sesika no mo betimi ade asesa mo nuanom ntafo no mo yemmoa na kogu prison no magya ntafo no mo nim yansa na okuro no mo oboko no masesa ntafo mo na kogu prison no ma chem say ekuro no ye rules and regulation ye law and order untime mfa open kumnipa enko free da bi magimi nkwasiafo show off and no nam no mo sek say sika nko petrol no me de omeko fie ntafo mo we o magimi no me de omeko fie me omo ye mo achen nipa bia me na menim say akofo adum na agimi o say o mo magimi chen kraman wasiafo mu nuanom ntafo mo an mo am kromfo mbetimi ne o makasa ja de mo na mo kumnipa na mo gu yaban na nimase enti munyai nipa kum no na mo ne o makasa tani kwase mpanyine no mene no ti school mene na ko school ontimi nyimi ye nyina ye panish ye pe adentina ewo real life de omba mo ye moa ye school mo ye din ombro mo ase me classmate from Paula don go besi ai chese na two kaso besi ai chese omu nyina ntafo omu nyina good people adentina mo nko ade mo maban ntafo adane mo a Ghana wo how stupid people aden magimi sa ankwasiafo stupid people jo mama uni twasere udwancho abuancho nwati wasia bi basa na ebu oman wasia bi batse o me dame $1 million mansion ma me chill. Of course you know what it is. I'm relaxing, man. I'm enjoying being rich. I'm in Shabroni. Having I'm me chill. I'm relaxing. Ntuntum bia ni am bia. Entimu amani breda di lumba no. Hweso na kwa jina o se wan kwasia ba ka akoye nwom. Ma establishment mo kura me kasa o na abɔ nwoma ma yati omunka. Na nyamu amunwom enko ba bia na mani be breda di lumba. Mama Daddy Lumba yen celebrate no na ne ho onfa so che Ghana mpanifo nyina Daddy Lumba entertainment odi amaye ne ani gi odi amaye no Ghana di da bia ni ho a watimi amema sa omu nyina nkwasiafo ya to abama Ghana fo na so ama wo kura Bible dwomama utipa sese botan jimi kwasia bi batse I hold and defend the good name of Ghana na kwasia sa ya so any in say protect Ghana people na ala tania betena kurumu woku Ghana fo wo se na jimi ntimi report o mu ni twasere kwasia eno na oswe in say obe defend ala tafo ana Igbo fo mo wana na so say obe defend Ghana fo na Odwan se man fana nko opposition kura mo nsere me man fa Odwan say anko position obviously apart from insult what do you do for living kwasia ontie no kura me bom pa sa ala tani ni bi meku aboa me yeskani o me ye superstar o fui Ghana sika no yo me sika me de top petrugu me ka no ene jo mama 2 years boss katua why man panyin no na katua 2 years then am de top petrugu me V12 no atiem me high performance car no what dey say me fear me team me $27 to $4 million jo mama ni o akufo adokura nya bi mu ntana na kopim tamon be me da luxury mansion why free. Obviously, I saw you close from work in Times Square. Nah, I don't work. Me nyadwuma. Me no me yansani o. Me dwene tse broni. Me wo scan am ni scan atoto adwuma na masisa workers agum. Ti omo yadwuma na omo ni scan ba na yibi atuom kasa na me ye no. Enti me nyadwuma tse de o fa sori de am nika kwa adwuma no Monday, my daddy whole day. Nso nkofo ye adwuma ni scan ba. Enti sa na me enti me investor. Enti me nye scar. Me invest na the profit abreme sa na me nti sa antina da bia me wosika no because me o kasa o ye obi adwuma sen no de bema kakra bi no de bema ba wa obi adwuma na da bia nkofo diska bebre o sa atia despite so ada abeku santana mo sori ko tia mo radio so sa ska no no me akoma despite anwumre no yi nketo bia show mo nsem no mani age no mo dana se sa na me ye wa antima bia anwuma bro fun diska ba na me bi atuom ka that's how I do it what I say eti we a very very quick warm up me de bema jo mama Odwan enti na appropriate time no warm up beba me de jo mama Odwan so course Jimmy no alatafoni kum nipa alatafoni kum nipa 5 for Ghana Igbo ke mebo pa mo bi akuku no eno mu kun nipa 10 jo mama mebo pa mo bi akunu ana me ku atu no
mema obi ekudwo mama na ebe kuotu nti o make sure say Ghana for ni peten emu from the hands of Nigeria for Ghana for 10 wu adwo mama be wu Ghana for ni peten alata for ni kuku omo adwo mama mebo pa ma obi eku no yo mama wu amian makuku no nti ontie me yeso so wajimi ayemfa o man hye wonsa na kwase ate wona alatani kum nipa na wonsa kodifani alatani wo ya boa kwase you don't deserve to live nti se wo so wajimi na se nansa bia ni ntima onifani alatafo ne saa me ka kire no nipa 10 alatafo ne ku o ma wo mama obewu nti koye real ema wo yire na ne tu se mapuka no wo yire lodina ye real ma no waje ase mi kun wie so an ma be fa abana wane no ye first lo ai sari fa o she hwan no ma be fa no na me na be sha America na me anwumre bia me boni dogi ye mu odne waje ase eti tie mi ye se o so wajimi na se o be defani ala tani over Ghana ni a kwasia se o be defani ala tani a ala tafo no otena wo mom kum nipa otena wo ala tafo no kum nipa mako ten wo Ghana wa oni Yohonu mu bewu nya sanso a menwu ku atumo wasiafo stupid people aden majimi sa nwan sa na ebu oman sa na ebu oman nwan foreign aboa ti Ghana ho jimi left and right how him fa na betima ko obi krom foreign na obo obi krom a wo tita bi Ghana for mo Dubai any Libya ni ade wona ma wo tita nya wona wo kwete TV se me ye ken ni ye Igbo ken me to me nsafre obi na authorities ni suro me authorities ampanyampa authorities ro ampa dwomama odwan ni say ontimi deport mo eno abema na ye clear ye Ghana for ye de decide amade chekura ontimi deport ba kura na odwan say tibe ka kire dwomama no say wo so ontimi deport omo a make sure say omo nkum nipa o Ghana ho so omo kum nipa o Ghana ho a na me ye koku omo bi na fe so omo kum nipa 5 Igbo ken mebo pa ma obi akuku no ma kire mba bi oda mebo pa ma obi akuku no me na me ka kire me Igbo ken wu a me an makuku no because ye ntena ho ne ye nto aba ma MPP NDC mu nyina jimefo na omo a ya yakoto aba ma mu no na mo san akonsa wudifo so mmeku ye wukuro no mo abobodam ana leader bia ni oman no be protect Ghana for stupid people enti Jomama ni Yohonu alatafo 10 ku Ghana for 10 alatafo ku Ghana for 10 Jomama ni Yohonu munsu bewu me police for me no me go school me classmate for no mo ni soldier for no ansema mo musika mun koku o mo mame o ma na di machi o ma na guide mo no ansema o matutuo no by accident no awu akwasea o saman be den ene da di lumba wi obi na be fa na yire ni twadi o ene saman be tima stop da bi wawu awi a e de no me mistake police ni yade betum keke eno ano me be ya yi a me be president en me yi na pie me so wan sheda e accident resi kwasea se wagimi ofui dika fa o jimi e protect Ghana for na Ghana for na de akonwa ne ma nya alatani onto aba o Ghana we jimi esa aboa no na mu nuanom ntafo moa na egu boko no mo frɛ om ne om nkasa so mu guma ban na nim ase na ntafo moa no gu Ghana o jeje time mama nku obia kufo time mama nku obia including akufo at time kro mama meku obia mo ne om nkasa se omanya jimi na anim gu ase no mu gu mu party no omanya jimi na anim gu ase no mu di gu mu party no another di do man mo man state barrier na mo nye state yo mano na we legend enti di obi eka enye maasem ankoni na miase nti wo ya brantia enye maasem peyire ba ko pe na ware no saa no obekun kura obemu a chance na wakun ba obayi ye maasem rough eso mukun ji wajapade no saa no motie omo nti se bema timini ya meka no kura kirew wazi asie mama clear example se wa broni se onya dadi onya akufo ado obekun no enti akufo ado yire kama ne wo fese se wa broni osida bi etwesem won adim guase ase wa broni gu wan kwaye twesem ankwa nkodi no plane mu a won anka obia ni ho ba begu anim ase enti wo yire afa ne saa obia nware yire ba akopɛ ma kwase bia ntena radio so na da ase oh be ma de so ware 5 6 7 da bi ombeku ubet ma kyerɛ wa adwene ama me e wo comment section aha yi Penyah Media Accra.